Kapanawagan ako kay Sir Rudy, diin ka na. Dili mo gold yan? Angin mo na ako. Yay! Mga kabangbang, I just came from, guess what? Guimaras. And I got the green manga from Sir June. Sir June, shout out to you. Ito na po. I'm not sure if this is my first time. I just don't eat green manga kasi. Pero I think doon naka-try na ako before magkaon sa green manga. But yeah, this is one of my favorite. Kung hindi ko ma-sore throat. So wish me all the best. I'll try this first. Aslom malay? Aslom! That's the green manga. I ate it, Sir June. Thank you so much. Okay, and let's try them. Tamis din ba ng yellow manga. Yeah, and this is what happened earlier. Going to Guimaras. We are going to Guimaras sa Gisi na barangay, and they told me that sa TAHI na resort. But I'll update you later kung saan nga ba kami sa Guimaras. So, now, let's look for them. Hi, Manong! Morning! There, wala siya? That's the boys. Happy birthday! Morning, morning! One of the handsome office mates I have. Real lang! Pero mas ang good itong pinakagwapo. Atong pinakagwapo? Hindi itong pinakagwapo! Nanulaw! No! Mama ni Lloyd, dapat masay ka kuno sa ruwas. Kaya na! Ano? Para may isla yung mga apelyido. Tara! Ako na pangita sa iyo to para may isla niya apelyido. Ay! Mayroon na Sir Nuno. Yaya, bot-bot ni Sir Nuno. Hoy, man si Nuno lang buta. Ay, wala ka na yun. Lantawan na lang, may ginambal ko kagina. It's coffee. I place it sa royal na bottle. Totoo, yun man gali. May gagalahog-lahog. So, iba yung seating arrangement compared to other ferry. Yun. Di na mga to? Sa? Sa Gisi. Ambal ni. Ariyo na gambal tahi o? Barangay Gisi. Ah. Kurang ang short cut sige. Ah. Sakto? So kitaya hilo. Tahi. Hilo. Anong hilo? Ay, Ay grabe, pwede. Barker. Ah, paki-drive. Dasig nung. chip ka pero ulo ah. Ay, hindi ko mo pala. Ang gisi ka niya noon. Ginatahi. We are now here at TAHI Beach Resort. Entrance fee, 40 pesos for adults. For children, that's only 20 pesos. Oh. It's kind of white. It's the sand. Tapos may nag-swimming nasa baba.
go, Sir Efren. Meron tayong ice. Madami palang cottages dito. Lo, nauna. Nag-lay Sir Efren. Comfort room. Bigyan ko man sila. Madami lang cottages. Oo. Kay kung gamay lang, cottage ng isa na. Oh, grabe. Tapos dari ka overnight stay. Hindi mayumnan. Ragid ba? Yay! Overlooking pala yung Gisi Lighthouse. So that's the Gisi Lighthouse. No! Nabasa akong pedal. See? So nice. Coffee! Taglima lang. Sige na lang. Yay! Cheers! Coffee time! Wow! Ginawa niya kutsara. Ayaw man, medyo. Kaluoy ba nang masunod? Baka daw ako na masunod mo. Abi, kung sinong macho papa ba? Tama na nga, praise. Paligo na ta. Wala ba tapos? Ligo na, ligo na. Ikaw yung sir, hindi ka magpaligo. Let's go, let's go! Yay! Let's go, let's go! Born! Ay, nauna na pala doon sa dulo. Ba, grabe! Kamantay sa mon! Ikaw kapag camera. Ay, hindi na na tayo. Sabi mo nang isa. Tapos si others, nakaroon. Wala, sige lang kami. Ayun, so mag-watch tayo. Oh, grabe ba? Why ko gantay ah? Ay, perte. Excited ka pala. Kaya nag-appraise ako, may bahay ka talent to. Pati ko na, ma'am. Pati ako na sa kakanta. Appraise na ako, may bahay ko sa ako. Hi, hi kay Ma'am Glenn. Hi! Zipper! Wala. Siyempre ako niyo vloggy. Oh, hi, sir. Hindi na sila sige lang nga kakantahin. Let's eat! Hanapin natin yung mga nagluluto. Kumakain sila. Ay, din sila nagluto si Piyak. Hello! These are the girls at the office. So, hindi lang po ako yung babae sa opisina. These are the four. Then, you saw Ma'am Glenda. And here are the boys. Yeah! Grilling, grilling! Sa pang buhay, ma'am. Ay, ayos gidi. Nalagyun ako to. Kaya hindi na favorable sa akong height ang beach. Basta! 5 feet na? We are so sad! Nami ito! So cinematic! Sige be, sige be! Oops, galupok-lupok ka. Ang plagyo ko na. Araw!
Perfect. Ay, namin din yung view. Bye-bye, bye-bye. Let's go back to the beach. Let's go and play. Hey, what you gonna do with all that leaves? Where we go? To the beach. Ay, to the party. Alright. Yay! Tapos na tayo mag-swimming and now we have here ng Nanalyn, Gaitan of TAHI Beach Resort. What time nga mo gani go-open di sa beach 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. Tapos, pwede man kita di ka overnight. Native fun room lang kami, ma'am. Mm. Ang native double room, 3,500. Oh, 3,500. 8 person na. Tapos may nakita ko may gina-construct pagin sa babaw. Inyo pagin na siya, future development. Bali, aircon room na talaga, ma'am. Oh, so that's one thing that we should look forward to diri no sa TAHI Beach Resort. Pag ato nang amon nga panyaga oh. Kung dalad kang pagkaon, may mga corkage kita nang 30 pesos per head sa day. Sa overnight naman, 60 pesos. Bali, drinks and food na ma'am. And also we have cottages. Anong pinakagamay na ato di nga cottage? Table, ma'am, sa beachfront. Bali, 500, 10 packs a day. Complete cottage naman niya, double, for 20 packs. 1,500 sa 1,500. day man. Ang single complete cottage, 10 person, 1,000. Ayun. Tapos, bali ang among kuha to concrete. Ayun. So, thank you, Gid, nang! May kumakanta na. Let's see who is the singer. Hello, New World! Lag! Ano ka na da? Pangita ka, Gol! Up! Papa! Sila, papa! Bali, takas na! Alang! Tatay niya, kapangakik na! Kigi! Di maligo na siya! Balik ka man! Naginit ko Hindi, kailangan mainit na! Oh, dami na nila! What goes? Simulan na back there! It's about to rain! Bye-bye! Bye-bye! Hi! Oh wow! Grabe! Beach babe! Ama, makatawa! Oh! Ari pag-in isa! Yeah! Ligo-liwat! Ligo-liwat! Oh, wala! No. Wala. Nga daw ano? Daw halina kay Ronel nga nabutangan ng sang balasaw. Di mo ba? Recorded ko yan. Dapat magmalakad. Damo gold bars ka. Picture! Araran. Ba, video! Halaman na gula, nagimano? Wala na po. Ay, takas na ka mo! Mabasa ka mo karon! Mayo-mayo, nadlokan ka mo gali mabasa? Gani, ulan, gani. Ayos! Yes! Look at this! Woo! May stand! Grabe! Lagi na akong baso. Cheers! Woo! Happy anniversary! Happy anniversary! Wow! Kapanawagan ako kay Sir Rudy, diin ka na. Nakita niya ako, kapanawagan ako kay Sir Rudy, di na namon kanon ng kanding kat manok. Manok, mga ibarat. Na! Nagutom na ko, sir. Alas, sino out there? Aran sila? Oo. Sure sila? Hindi. Ngek! Ngek!
prayer gig bala. Wow! Kaya ka na. Ati, dapat gina tapos gin panawan. Oo. Sana gabot siya yun. Ang importante dalong kong kanon. Gani, ang kanon. May wala nang natin. Oo. Kayway kita kanon. Sige, birahi, diri tapak. Sakit ang tuhod ko. Okay. Ragid. So din, atong sasakyan. Okay. Yay! Ara ng kandil. Toto siya, no? Kagang kanon. Hello. Hi. Gutom lang yan. Oo, gutom na ko. It's so mahapo na. Nagpula ko galahog. Nagutom gi kuya. Ay na video, picture tadi. Hindi na niya akong magpauli nga picture, minapsak ko. Ay, isa pa. O video ni Yaya. Ay! Ragid, ragid. It's the rice. Ari yung mga rescue. Taga, what? Isagid gali ka batsa. Ano na batsa na, di ba? Tuwagin nyo na lang sa laki. Siyem, sakay di siyem, ibitonda ka. Pagambot mo rin dalo mo, pwede. So if we go up, this is the way going to the Gisi Lighthouse. Mami, ito ilan, no? Pangking building ng barkada. It's about to rain na. It's true. It's raining. Alam na mga TikTokers. TikTokers and videoggers. Yay! Kain na ta! Makaon na ta! nag-rotation na sila ng microphone. Let's have some coffee! Time check, it's 3:11 and we are about to go. Bye!
you so much for joining us. And those are the girls. Alright, bye-bye everyone! Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Remain inspired!